secondary school. In fact, deep jail ndio nenda thoma udhiva zwa politiki. Una chipinga che ndichithoma wathanda mtangano wa politiki. It was I think in 1984 which kuna mtangano wa bana wa chikolo which kupfi risongo ngwala mlingo. Reason wafi uribo Mandela bajele. Zino ne as young as I was ndatakuwa bokola mtangano ndari richi bebiwa ndo bebonga 69 aba mukara baba bajele. So jamba zori kudije na zikolo bajele and ndibona ngari ringasi chothome chikolo nwa wothe ringasi chikolo nwa wothe nga November tikofana ngwala mlingo rabo discovery kari ribo Mandela bathome babisiwe bisathu ngwala mlingo ndari ndibona nga namsara na babusa Mandela namusi wori ngwale na mlingo I think badori ngwala ni mlingo ngauri arali nisongo jena chikolo nakambofolo aningabe na thuso because namsara nani konyango trainer zugiji no AK47 ido dinyaga ni chikono bala so kaula mtangano nango rakunwala so ndikadzizumbula meeting uchifela uchifi but ndidziba chikubuso no decide but banabo decide amini ngamapungo ngwala mlingo afi Moses zinalanga la Christ and Moses afi Moses oriri ngwale mlingo nango mlingo wa mwali wanga 84 apa deep day and Moses ukadiba mchude ya ndalika form 1 yezo ndichikono influence orikono ngwala bo mlingo ka form 1 wa chikolo chote chinotoma ka form 1 usika kama matric and nga ngono ngwa futhi ndona ngwawe ada untanga wambara chikipa cha wana sport cha politiki cha activism I think mtanga wambara bokati na chikipa cha yellow cha zasim and ndona nenda tuma bo device cha politiki ndichitoma over attracted customers wazapo ndando takazanga chikuwa bachikwamba chikuwa chapde kama ndabala batanga so azokuma ndato for yesu ndizostevele zochikuwa kwamba chikuwa chavu demand ngamurawo beyond chikuwa ndafana logic yone chipfara ndanamba ndaba ndoto mobile activist ya BCM and so ngwa utevelawo achikolo chabo to bara chote ndimsi unazizulusa for making the country ungovernable. So a lot of batwanji beba baningibo so wethu nakazingwe township ba tumomera mayana narawomera yani rekoje na aningezi koloni zomba so aya nurikono pit sabo school mara bu deep food was very nice I must say yeah ndo chila buchulo oguda situzinjinga manda ndachizwa na malume yanga basatuba muthu wa straight baba bana buchiro abo out ndi buchiro de like buchiro dinora malwa oda for la green and in a way it's amazing gauri ngandela ye bachimfunanga baba chinyaga ndichinwa nabo ndichidana nabo I think wo visa ila adventurism yo nyago unwarwa because arane ndinwarwa ndazotonwa yani na malume so as a result oboso zashadotakanza and as a result nena namusi tungabanda thomanda nwaro na ya unachimga che ya mara baba muthu wabudinga manda bachifuna badi bathu and ndokuda sizvinga manda nga respect abathu he had zikhonane za class zofambana nawo basa classify bathu bashifuna bathu and I think in a way zoba chito basizwa hashu zofuna bathu because na kweguru washu bashifuna ngamanda bathu but yeah the was yeah oba upethu adventure nashinga there jam ngomlenje na pisela nisingo cha pizza na chikolo ndikadumbula ndika form I think ka form 1 chitotani chashu but kana banjibona dana nibabona licha chikolo nduri shona chuma cyo ya chikolo zwa chichwenisa nyana ngore batangazanga tsako jena chikolo nichitanga nichidaela so jena chikolo and I think isizontu sa usalicha chikolo ndunda ndichikona bwangamanda chikolo
comes really far nepo ri khou vhuya ri tshi isa phanḓa nepo Vho Mamaila 0863002503 kana vha shumisa Twitter @mosp_dj arali vha khou tou thetshelesa hanefho ni vha vhone kha vha zwi ḓivhe uri ri live hafhaḽa kha Facebook, kha YouTube na kha Twitter. Kha ri thome ri fhire nga hafha. Tshilisi wa Parapara FM ho vhu tshifhinga tsho ri zwa zwino ri thome ri ye maragani ri thome ri yo rengisa fhedzi ri khou vhuya zwino ri tshi isa phanḓa na ino mbekanyamushumo ngauri kha ḓi fanela u ḓivha kha Vho Mamaila uri na eḽi ḓuvha ḽa matshelo vho vha vha ngafhi nga tshila tshifhinga ngauri vha vhono u thoma u ṅwala nga hetsho tshifhinga ro thoma ra fhira nga hafha. Ri vhuya ri tshi isa phanḓa vha ḓo ri farela mutshilisi wa Parapara FM zwithu tshiṅwe tshifhinga zwi ita zwi tou rali dzi thekhiniki dza hone a dzi fhulufhedzei tshifhinga tshoṱhe vha nga isa phanḓa. So hu na tshifhinga tshe wavho tshi ya tshikoloni kha musi songo ambara uniform u tshi khou sokou teledza vho u tou nga kuya tshikoloni ngori zwa zwi tshi khou shonisa hezwo zwithu zwa tshikolo. Mara like I'm saying nda ḓi tou thuswa nga zwezwo uri nda ndi tshi khou wana nga maanḓa tshikoloni so arali nari ndi tshi ḓahela nda tshi ḓa zwa uri a si zwone ngori tshikoloni ndi number 1 so it's fine a thi tshi ḓahela one thing for sure. Mara zwi a thusa and I think kha mulaedza wa vhaṅwe vhathu ndi zwa uri tshifhinga tshinzhi vhathu ri fara nḓila dza rongo zama u belonga u vha part ya group group mentor vhathu zwi konḓa nga maanḓa u ita zwithu zwine wa tenda khazwo zwi sa khou tevheliwa nga vhathu vhanzhi. And ndi vhudzise iṅwe mbudziso vha tshi kha ḓi vha hanefho vho thoma u ṅwala kana musi vha kha grade 11 vha tshi khou ṅwala zwa zwo ṱuṱuwedziwa nga mini nga nṱhani ya uri thi vhoni uri vha ḓo ri farela mutshilisi wa Parapara FM thi vhoni uri ndi zwithu zwe vhathu vhanzhi vha tshi nga zwi sa matshudeni vha tshi nga ḓi zwi funa kana vha ri khou zwi ita zwo thoma nga nḓila ḓe nahone vha tshi khou ṱuṱuwedziwa nga mini uri vha ḓi wane vha tshi khou ri nṋe ndi khou ṱoḓa u ṅwala nga nṱhani uri vha vhone u ḓi vhudziwa kale uri hayi vhone vho ṱalifha nga maanḓa. Mara okay in fact tshi thoma u ṅwala muthu a nṱuṱuwedza uri ndi ṅwale ndi Mathatha Tseḓo because ndo mbusa zwori uri u vhe journalist u fanela u ita mini tshikoloni ndi khou nyaga u advice uri what sort of degree do you have to learn and I think at the time university vha tshi fara degree ya journalism over rules Mathatha ri no journalism a khou tou nyaga zwithu zwinzhi zwinzhi you must write so you are right ndo thoma u ṅwala na matric ndi sathu vha naho thoma u ṅwala of course ndi khou sokou ṅwala zwo freelancer ndo ṅwala vhathu vhanzhi nga maanḓa South African Press Association, City Press, Sowetan nda zama na ṅwala na BBC radio in London yeah so but u ṅwala dzi tou vha zwezwo and it was quite simple because the first story ndi tshi ṅwala ndori vho Tseḓo vha mbalele tshone vha editele tshone and then it was almost like close to deadline nda sa zwi ḓivhi zori deadline ingapto ni mini ndi khou nyanga u tshi rumela sapa vha mbalela tshone vha ri hayi hu na muthu ndo ni fonela ni mbalele tsho tou ralo tsho luga tsho tshiṱori and I was very encouraged uri ndi zwi ḓivhe zwo rama a zwi konḓa nga u ralo u ṅwala so zwa zwino mutshilisi wa Parapara FM ri khou thoma ra rengisa ri tshi vhuya ri tshi isa phanḓa. Zwi sa khou tshimbila nga ngei ri isa phanḓa nga ngeno na Vho Mamaila zwi tou rali hezwi zwithu Vho Mamaila vhone vha zwi ḓivha nahone vha zwi pfhesesa khwiṋe ndi khou takalela zwo uri na musi ndo dzula na muthu ane a vha uri okay na no nḓowho tshumelo no fana na yanga lune musi zwi sa khou tshimbila zwavhuḓi haya vha mbo ḓi pfhesesa vha rami speaker ri ise phanḓa vho thoma u ṅwala nga tshila tshifhinga zwo vha zwi hani musi vha tshi khou ṅwala nga tshifhinga tshe ha vha hu kha muvhuso wa tshiṱalula zwi tou pfala zwa uri muthu a vha sa sokou ṅwala zwiṅwe na zwiṅwe zwine a funa. In fact ṅwala nga tshila tshifhinga zwi vha zwi easy u fhirisa zwino ngauri na tshi zwi ḓa zwa uri u tshi ḓingela na background yo ri ri khou nyaga u vhofholowa so ho vha ri khou ṅwala against swina ḽine ḽa vha mavhuru o no khou kandeledza vhathu vhadzo so in that way the enemy was defined. I think journalism ya namusi i na challenge ya uri ngori ro no vhofholowa and havha vhathu vha no khou vhusa vho vha phathi ya vhathu vha no khou lwela mbofholowo and Chakono to define as an enemy, and they should not be defined as an enemy to start with. So no one ori and chato the bazore riri don't go find support a transformation
na dovha na wana nḓila yo pfhi ni khou vha holda to account uri vha be accountable as politicians. And it's difficult a zwi tsha fana na hezwiḽa zwa kale zwine ndo zwi ḓa zwori muvhuso a u ri ṱoḓi ri khou ṱoḓa u wisa. Zwino muvhuso hoyu wa zwino ndi wa democracy, vhathu vho tou votela. Ndi nga si ri ndi uri ni khou fanela u tou spambanyisa vhathu, ndi uri a ni koni uri muvhuso wo khakha, ni nga tou namba na ri hu na vhaṅwe muvhusoni vho no khou khakha. So that's the first part. Mara iṅwe ndi ya uri it was also nṋe ndo khavara nga maanḓa dzikhakhathi dza vhukati ha vhatevheli vha inkatha tshipfhi vha dzula hostel vhunzhi havho hafha Eastland na vhadzulapo vhe vha vha tshi pfhi nga maanḓa vha supporta ANC. And ndi hone nda vhona zwithu zwo no vha dangerous ngori no vha ni tshi ri ni khou vhathu vha tshi thuntsha phanḓa hashu, zwa zwi dangerous. Zwiṅwe zwithu zwe nda vhuya nda vhona zwine nda vhona unga ndi nga si tsha zwi ita zwino nda zwi ita at the time ni tshe muṱuku zwithu zwinzhi zwi vha zwo leluwa. But uri nyari nda ndi na Toyota kusina na airbag ndi tshi reila 200 mara zwino ndi nga si reile 140 nga goloi ine ya vha na airbag ya khwine kha Toyota. So I think ni kha ḓivha muṱuku ni vha somehow reckless. Mara like ndi tshi sedza zwiṅwe zwe nda ita ndi tshi nda vhona ungari ndi nga si tsha zwi ita namusi. Ho vha na iṅwe genge hafhaḽa Thembisa no pfi dzi Toasters. Vha tshi pfi dzi Toasters ngori vho vha tshi ḓivhelwa u pfi vha shengedza badi vhathu. So yeah, ndi kha ḓi humbula ndi tshi ya ra ya ngei ra dzhena hostel ra vha interviewa vha hostel. And tshithu tshe tsha vha mangadza ndi tsha uri why muthu a tshi tou vha na tshivhindi tshingafha tsha u dzhena hostel amba navho. Na ngei hostel dza inkatha Eastland kwa Madala tshi dzhena ra swika ra amba na vhathu. And vhathu na musi ndi ri vha mangala uri why ni tshi kona u dzhena riṋe ri tshi ofhiwa. But I think ndi tshi zumbula zwino nga mutsha murahu sometimes I think uri ndi tshi kha ḓivha muṱuku ndo vha ndi tshi khipha ndebvu khulwane ende na phanḓa tshi khou thoma vhaṅwe vhathu vha tshi nda tshi fana na Themba Khoza o vha murangaphanḓa wa inkatha hafha Gauteng. So I think khala vhathu vha hostel vhe vha tshi supporta inkatha vha nga vha tshi khou sokou vhona unga ndi murathu wawe. So mara zwa vha tshidza zwa ḓi ntshidza. And muthu we nda tshimbila naye vhona muṅwe muthanga wa photographer City Press no pfi Panyaza Mcineke a tshi funa nga maanḓa u tshimbila nga murahu nda vhudzwa uri why ni tshi funa ari I've realized uri vhathu vha ni ofha. Mara ndi tshi muvhudzisa nga murahu uri why a tshi khou biliva ngoralo uri a tshi vhona u nga ri nṋe ngori ndi Muvenḓa ndi nga vha ndi na mishonga. abe vhathu vha amba zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa kuma nṋe futhi ndi muthu wa dzigereke na zwa mishonga tiyo khazwo. ngauri vho no kanda kha mafhungo a City Press ndi khou ḓo rumela murahu nyana vha ndeme vha ri vhudza zwa uri ndi ngafhi na ngafhi he vha shuma hone. Okay, ndi shuma freelance ndo shuma fhethu u fhambanaho like ndo amba City Press Sowetan Sapa na kha BBC. Mara ndi tshi thoma u wana mushumo wa full time wone nda vha staff member ndo thoma u shuma City Press. Ubva City Press nda shuma Sowetan nga 94. Ubva Sowetan nda shuma Star. Sowetan ndo shuma Bulugwane ndi bureau yawe ya Bulugwane. Ubva hanefho nda shuma Star. In fact ndi tshi ya Sowetan na umatata vha Sowetan umatata vha ya Star na nṋe nda ya Star. Ono vha na phungo yori ndi tshi bva Star umatata vha City Press na nṋe nda ya City Press. Ono vha na vhathu vho no ri ri tonga khombo you buy one you get another one free. Ngori so ndi Star ndo shuma sa political editor na executive editor. Ndi City Press nda shuma sa deputy editor na editor na general manager nda dovha nda umela independent group ndo no vha general manager ndi in charge na dzi title dzavho dza Gauteng Star, Saturday Star, Sunday Independent, Pretoria News, Diamondsfield Advertising na Sunday Independent ya. Ubva hanefho nda kona u ḓimela vho nga ndoṱhe ndo vhona ndo no vhesa muthu muhulwane uri ndi khou sokou ṅwala dzi report dzi sa fheli. Vho amba nga mafhungo a uri vho vhona u vhulawa ha vhathu
ndi zwithu zwe zwa itea nga tshetshiḽa tshifhinga zwine riṋe ngauri nṋe ndo tou rali vho ndo bebiwa muvhuso hoyu wa democracy wo no vha hone zwine zwa amba zwa uri ndi zwine ri tou zwi vhala ra zwi pfha tamo ḓivha uri zwo vha ita mini vhone sa muthu kana zwo vha ṱuṱuwedza hani kha kuṅwalele kwavho musi vha tshi khou zwi vhona zwa uri vhathu ngori vhunzhi ha vhathu vha khou vhulawa vhathu vhatswu uri kha vhathu vha hashu vha khou vhulawa zwa itani kha vhone zwa ita uri vha kwatese nga maanḓa uri hoyu muvhuso uri khou tou ṱoḓa uri u tou wana matshelo zwo luga ya thaidzo ya zwiḽa zwithu zwiḽa zwo vhulawa vhathu ndi uri of course vhathu vho no khou vhulayo mara vha tshi khou vhulawa nga vhaṅwe vhathu vhatswu and na tshi to zwi vhona zwa uri zwone a zwi iti sense ngauri vhathu vha tshi khou ri vha tshi dzhena tshidimelani muthu a thoma u vha vhudzedza nga dzigulu u zwi ḓivhisa hani uri avha vhathu ndi vha ANC kana ndi vha AFP ndi khou amba uri zwe zwa vha zwi obvious zwo vha zwa uri muthu wane wa zwi ḓivha zwa uri vhathu vho no khou fanela u vhulaiwa ndi vhathu vhatswu ende zwino pfhisa vhuṱungu ndi zwa uri zwi amba zwa uri hu na vhaṅwe vhathu vhatswu vhe vha vha khou tenda u shumisiwa nga vhathu vhane a si vhathu vhatswu u vhulaya vhathu vhatswu I mean zwiṅwe zwithu zwe zwa mbavha nga maanḓa ndi musi ndi tshi khou khavara tshiṱori tsha Wipatung massacre zwo itea nga 93 in fact the 30 years anniversary ya Wipatung nga 15 dza June this year ḓo vha ri khou fhedza 30 years arali hu na muṅwe muthu ane khou nyanga u ita documentary that would be a nice time to do it mara ndo ri tshi swika hafhaḽa na wana uri hu na ṅwana muṱuku lutshetshe lutshewa nga bannga kha ṱhoho ndi khou amba uri hu na zwithu zwa vha zwi khou pfhisa nga maanḓa vhuṱungu hezwi nga tshilani tshifhinga mara ndi tshi vho zwi sedza zwino ndo no vha na benefit ya u vhona uri ho vha khou itea mini zwi khagala uri mavhuru o vha a na pulane ya uri hu khou nyaga u pfhi havha vhathu ri tshi negotiate hangei CODESA ri vhe ri khou negotiatela mulalo ndi uri ni ḓo vhulayana na swika huṅwe na sokou tou uri okay zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwi nga ita zwa uri haya mabulayo a fhele a ri zwi ṱanganese ngori na sedza uri hezwi na musi tshi khou pfhi ri na arrangement ine a ri ngo wana mbofholowo a ri ngo wana shango a ri ngo wana ikonomi ngori hezwiḽani dzi nyambedzano dzo vha dzi tshi khou amba nga uri kha u vhe na mulalo and I think tsho vha tshi strategy tsha uri vha ḓo lwa nga tshavho vha lwa nga tshavho mara havho pfhi zwino ri khou tou kha u vhe na mulalo ra vho tonga hezwi ri tshi khou lwela mbofholowe objective ya mbofholowo yo vha mulalo and zwa vhukuma kuma vho si mulalo ho vha uri ri vhofholowe ri wane shango ḽashu murahu ri kone u controla economy ri kone u vhavho ape zwa zwino ndi uri nango zwi pfhi ro vhofholowa which is a problem vhathu vhane vha kha ḓi tambula nga vhunzhi ndi vhathu vhatswu ni tshi ri vhathu zwa zwino 70% ya vhathu vhaswa a vhashumi vhathu vha khou dzula mikhukhuni vhusiwana ndi vhunzhi so ndi uri ni a kona u zwi vhona zwa uri arali makhuwa vha zwi ḓivhe uri mbofholowo i ḓo vha thusa nga urali a thi kholi zwa uri vha ḓo vha vhuya vha dzhia tshifhinga tshingafhangafha ngori na sedza nṋe ndi tshi aluwa mukulu hafhaḽani ho vhona mavhengele ḽa vho Simba na ḽiṅwe Malavuwe Ngovhela na vho Simba vha hone zwa zwino ndi uri khamphani dza makhuwa dzi hoṱhe ndi uri hu na moḽo na Thengwe so ndi uri ni wana uri na hanefha Diepkloof nda lutshela hone hezwiḽa mavhengele a vho Simba o vala ho no vha na mavhengele na dzi moḽo Soweto ndi uri benefit ya mbofholowo in the main yo benefitesa vhathu vha vha na benefitesa makhuwa to be direct ndi uri na sedza uri na hane vha vha tshi dzula hone hanefha makhishini hune ra khou dzula hone zwino dzinḓu dzavho price dza dzinḓu dzo gonya ngauri middle class ya vhathu vhatsi yo pfulutshela hanefho so na sedza uri hune vhathu vhatsi vha vha hone vhugai I mean ndi uri zwithu zwoṱhe whatever we talk about ndi uri arali ni khou nyanga u zwi wana zwi tshimbile ṅwana wanu khou fanela vha khou dzhena kha tshikolo tsha makhuwa arali ni khou lwala ni khou fanela vha kha tshibadela tsha makhuwa na wanelani bara zwi khou amba vhusiwana 5 minute ndi vha kha wara ya vhuṱahe ndi mafhungo a lemelaho nga maanḓa nga nṱhani uri zwi amba zwa uri matshelo zwezwi ri tshi khou pembelela democracy ine ra vha nayo kana ḓuvha ḽa mbofholo mbuso ndi ya uri ro vhofholowa na kha ri humele murahu nyana mutshilisi wa Parapara FM asonga ngori mbuso dzavho ndi khou ḓo dzi vhala zwino usikala musi nga 1991 u tshi vha na muṱangano wa CODESA naho u songo wanwa mitshelo ndi khou ḓo ḓivha uri kha vhone sa ramafhungo pulufhelo vha vha naḽo na
No, full parallel one to a certain okay. Ne ndoba ndisa kukholwa ndori I keep on nachimashini ndajoka navo matata vachigori vo ndandichiri ndasakhona zo dzikhetho dzidova hone but no dzikhetho dzidova hone just you are in denial about them because ndasakona uvona uri dzidova hone hani risathu vofholowa because but no dzidova hone ini ṱanganedzano dzidova hone dzikhetho mara ndori ri nga ḓi fhedza tshifhinga nga maanḓa ri tshi khou amba uri zwakale ho itea mini kana mini zwa vhukuma ndi zwa uri ahuna transition ine yavha perfect so namusi arali ra ḓi ri ho fanela u itea mini zwi songo iteaho zwi ngo itea zwo iteaho zwo itea tshihulwane ndi tsha uri ro no wana heneyo vote ine ra vha nayo sa vhathu vhatswu ro wana state power sa vhathu vhatswu ro ita mini ngazwo ndori zwa zwino zwizi nga maanḓa uri ha musi a khou itela tshithu ari khou itela tshithu mara arali muvhuso u tshi khou uri vhathu vha ye tshikoloni ndi mahala ya tshikoloni ndi mahala kha muṅwe na muṅwe what is excuse ya uri muthu a sa ye tshikoloni namusi hapfi arali na phasa matric zwavhuḓi nga ngoho nango hayani aṋu hu si na muthu na muthihi ono shuma na phasa zwavhuḓi ni a kona u iswa tshikoloni yunivesithi nga mahala muvhuso a kona u badela up to 150,000 vha tshi khou ni badelela nga mahala so dzi opportunities dzi hone so ndi uri zwezwo vhathu ri tshi khou ri na mentality heiḽa yo uri a u khou ri itela tshithu I think ri fanela u dovha ra sedza hune ha vha na dzi opportunity ri dzi dzhie ri litshe houḽa muhumbulo wo sokou tori a huna tshine tsha khou itea ngori a hu nga vhi na tshine tsha khou itea arali hu si na tshine na khou ita so ndi zwone uri transition yo vha si perfect ndi zwone mara hanefho hune ha vha na opportunity vhathu kha ri grab ndi uri hu na zwithu zwine a zwi khou vhuya zwa nyaga ndi uri like muvhuso u na zwithu zwinzhi zwine u fanela u itela vhathu sa khou zwi itaho ndi zwone mara hu na zwithu zwinzhisa zwine ni nga ḓi itela ndi uri pfunzo u ya nga nṋe ndi tshone tshithu tshoṱhe tshine tsha kona u ṱhukhula sekele ya vhusiwana ndi uri ndi vhona u nga ri na sedza hu na vhathu vhanzhi zwezwino ra ri khou ita function ya Professor Marwala Mbilu na sedza uri arali o vha songo tou vha mafhungo a tshikolo uri Tshilizi o no vha principal wa University ya United Nations Tokyo phambano fhedzi ya uri Tshilizi a sa vhe a khou mona fhaḽa Thohoyandou kana o ima huṅwe fhethu o fara placard ine a khou tamela vhathu ḓuvha ḽa vhuḓi a sa vha ḓivhiho ndi tshikolo so ndi uri arali zwa vhukuma hapfi hu na zwiṅwe zwithu zwine zwa nga itiswa uri vhathu vhatswu ri bvele phanḓa u ya nga nṋe ndi tshikolo and sadly ndi vhona u nga ri vhathu a ri khou tou zwi dzhiela nṱha zwithu zwa tshikolo ndi vhona u nga ri hu tou nga tshikolo vhathu vha vha tshi kona ndi uri hu itiwa dzi research na wana uri kupfhi vhana a vha tsha kona u vhala vha sa kona u vhala hani ngori ndi uri na sa pfhesesa uri hu zwi khou ḓisa hani uri vha sa kone u vhala hani hono vha ndi uri zwo no vha easy tshikoloni ndi uri ni nga funziwa na nga dzi TV hezwiḽa kale vhathu vha tshi khou funziwa vha fhasi ha miri vhaṅwe vha tshi khou goba zwiṋoni vho dzula kilasini mara vha dzhena tshikolo so ndi uri sometimes ndi khou vhona u nga ri a ri khou kona u embrace dzi opportunities dzine ra vha nadzo ri na muḽa muhumbulo wa u vha victim yo sokou vhona u nga ri nṋe a ri khou itelwa tshithu ende zwa vhukuma ni ḓo ra ni khou itelwa tshithu vhaṅwe vhathu vha ḓafha vha khou bva huṅwe fhethu hune vha khou bva hone na wana vha khou ni ranela zwiphaza a vha vhoni u nga ri ndi ngauri kha musi riṋe sa vhaswa a ri ḓivhi uri ho itea mini game murahu fhedzi vha ḓo mpindula yone musi ro no vhuya fhano mthetshelesi wa Phalaphala FM na tshifhinga muḓireta fumiṱahe wo minete ndi vha kha vhara ya vhuṱahe zwa zwino mthetshelesi na Vho Mamaila ndi na muṅwe muledza hafhanoni ho muledza u khou bva kha muṅwe muthu wa tsinisa na vhone ndi a zwi ḓo zwa uri vha ḓo takala nga maanḓa musi vha tshi u pfha muledza khoyo Khathu Mamaila tunomdiva emuchudeni ndichambiri high school kama dzangano vana va xikolo ane a khou imaima na mizanalazo
dzanganira asisvika nakulibira abuya apedzisa chikoro chawo da ava ndashuma naye transfer kwane nyika ya Johannesburg naye nachikoro Thomas mtu ajenerera kazviri zvamusana nazvo manzira yajenerera nayo kusvika nazvino samurapo dzanganira azapa muleze khoyo Yeah. ndi khou ṱoḓa uri ri thomeke kha mafhungo o pfhi vho ya ngei fhethu yo ngo fhambana vha tshi khou ya nga mafhungo a u trainiwa vhusole nahone ndi ḓivhe na vhushaka vhune vha vha naho na vhutsida. No, what's it do? Is this thing working? Yeah. What's it do? That what I mean is like a father to me, a mentor, and somebody I respect a lot. He's for me. Vhakegulu a vha nga ri fhiramba nga Oh, tshikhuwa. sorry. Ndi nga tori u ya nga nṋe ndi muthu wavhuḓi nga maanḓa, muthu kwaye, muthu wa vhathu ono funa vhathu. Ndi uri a huna uri ni soko zwo klasa vhathu no, so ndi uri vha muthu vhane ndi to tama unga vhone zwavhuḓi vhuḓi. So ndi tshi vhona unga tshiṅwe tshifhinga arali ro vha ri na vhathu vho no nga vhutsheḓo vha few nyana not vhanzhi heḽi shango ḽashu nga vha shango ḽavhuḓi nga maanḓa ngori ho ḓalesa vhathu vhane muṅwe na muṅwe u ḓi humbulela zwawe na gonya ḽiri na nga ya nṱhanyana ni khou raha uri songo tsha ḓa vhathu and a ri koni u bvelela sa vhathu vhatswu ngauri vhathu vhaṅwe vho bvelelaho a vha vuleli vhaṅwe vhathu dzi nḓila. Zwino ndi tshi sedza vhutsheḓo ndi uri ndi a ḓivhusa uri arali vha vha songo nthusa vho u mvulela nḓila nda ḓovha ndi gai. And so in a way it's quite ndi nga zwi na musi a thi kholi uri wa fhela maḓuvha mavhili ndi songo amba navho zwa vhukuma vha nga ḓi vha founela vha vha vhudzisa. Vhotsheḓu vho vha thusa nga u ralo vhone hu na ane vha khou mu thusa zwa zwino? Nga maanḓa ndi thusa vhathu vhanzhi nga maanḓa mara a thi vhoni uri zwi important uri hezwo zwithu zwine zwa amba kerekeni afhi ndi tshi vhona khuvhona iḽa badzhi ḽa ndi nṋe ndi rengaho it's not necessary. A si zwo vhuṱhogwa mara u ya nga nṋe ndi sokou vhona ungari like avha hone vhanzhi vhathu no nga vho makhulusifara ndi vhona ungari ndi ṱhuṱhuwedzo kha vhaṅwe vhathu vhane vha khou thetshelesa vha songo hangwa zwori musi ro dzula kha ino mbekanyamushumo ri khou lingedza u ṱuṱuwedza na vhaswa lune ndi zwone zwithu a ri fanela u zwi ṱana uri ndi khou ita hezwi na hezwi mara ngauri ro dzula hafhanoni sa nḓila yori havha vhaswa vha fhano kha ḽa Afrika Tshipembe vha khou ṱoḓa ṱhuṱhuwedzo musi vho amba ngoralo uri nṋe ndo thusiwa na zwino so ndi khou thusa vhaṅwe vhathu vhaswa vha kona u zwi pfha uri na nṋe na musi ndo thusiwa matshelo ndi a fanela u thusa vhaṅwe vhathu. No, ndi zwone in fact ndi zwone zwithu zwine zwa vha zwine nda vhona ungari zwi khou shotha ni wana uri hu na vhathu South Africa vha no khou tshila zwavhuḓi nga maanḓa vhane every second day vha khou laṱa dzi cheese na maroto ono bva zwithu zwa green hu na uri na vhaṅwe vhathu vha sina zwiḽiwa and a thi khou uri fanela u tou tshimbila a tshi khou phakela zwiḽiwa mara ni nga ḓi wana muṅwe muthu muthihi na dzula naye na muthusi kana mu isa tshikoloni for me ndi zwone zwine nda vhona ungari zwi nga ita phambano kha vhutshilo ha vhathu hezwo zwithu. For me in the minute ndi vha kha wara vhutahe ndi ya koperasi ya khasho la Afrika Tshipembe mbekanyamushumo ndi Rodigeda vha na Miss P na musi Rodigeda na vho Khathu Mamaila vhane vha buri ndi ramafhungo vho ṅwala nga tshifhinga tsha muvhuso wa tshitalula vha dovha ṅwala na tshino tshifhinga kha democracy matshelo ndi ḓuvha la mbofholo mbofholo i khou fara miṅwaha ya 27 ṱahe 27
Matchero, fumbili tahe matchero. Chiti buri wine ndichi kwa nga ngantani ori ndiringa na. Ndiza ori matchero ndizi 27. Ndiko tudiwa ori richi ko umela nge mronga lene liduba la matchero. Bone baba ngapi. Baba bachiko una zwiva bachiko ita zwone ri tshi kho lavhelesa vha ramafhungo baba tshi kho ṅwala story kana zwezwila musi u tshi kho to vouthiwa lo to thoma baba tshi kho ita mini ngeli ḓuvha. No, nda tshi kho ṅwala story. I think nda ndi choose ndi kho ṅwala story. Tsha uri vhathu vha kho vote at a personal level thi ngo vote ngori nda ndi kho ri nda ndi lugwada lwa vhathu vho no kho ri hezwi zwithu ahuna hone zwa kho ya hone. Ngauri ndi tshi nda khou sedza uri dzi nyambedzano a dzi khou amba nga nduri kha ndo ya mbofholo kha zwa vhukuma kuma arali ri khou nyaga u tou vha vho amba ngoho phanḓa iso ndo ya mbofholo a i ngo yo vha i mbofholo ya u vhofholola shango la vhathu vhatswu ḽe ḽa dzhiwa nga makhuwa. So nṋe ndo vha ndi tshi khou zwi vhona zwa uri hei zwine zwa khou itea a zwi nga ḓisi mbofholowo ya shango. Zwi ḓo ḓisa uri hu vhe na muvhuso wa vhathu vhatswu u no tonga matshingilane u no khou tsireledza zwithu zwino oniwa nga makhuwa. Ende ndi zwine zwa khou itea ṋamusi wa vhona uri vhathu vhatswu a vha na tshithu kha zwa vhukuma kuma. Ndi na muvhuso ndi zwone ri a vota every 5 years mara mbofholowo ya vhukuma a si u vouta miṅwaha miṱanu miṅwe na iṅwe. Mbofholowo zwi amba u kona u ḓiitela zwiḽiwa ndi u kona u ḓiitela zwiḽiwa and ni kona hani u ḓiitela zwiḽiwa zwi wanala nga shangoni. Ndi uri makhuwa vho ri khakhela nga maanḓa ndi uri vho ri convince uri ndi wana vhathu vho dzhenaho nga maanḓa zwikolo vha tshi vho ni vhudza uri hai vhathu vha khou nyaga shango vha khou nyaga dzinnḓu hezwi zwa shango ndi zwa vheiwe hanga dzinnḓu dzone si fhaṱiwa muyani. Ndi uri hapfhi ndi uri na wana struggle tsho dilutiwa tshi tshi tonga ra ri khou lwela dzi pfanelo uri ri khou nyaga uri ye toilet dzi no fana na dza makhuwa ri dzhene dzi restaurant na makhuwa. Hai mbofholo ya vhukuma yo vha ya uri vhathu vha ḓo vha na shango ḽavho vha kona u ḓifuwela zwifuwo vha kona u ḓilimela. Makhuwa vha sathu ḓa fhano vhathu vhatswu vha vho vhofholowa vha na dzikholomo vha na shango vha vha independent. Zwino ndi uri na vha dzhiela shango vha si vha na shango vha fanela u ya vha shuma vha fanela ndi uri struggle tsha zwino ni wana uri ende na musi ri tshi khou amba vhathu vhanzhi vha tshi khou amba nga zwo uri ri ḓo ni itela mishumo a hu ambiwi nga zwo uri hu ḓo vha na ri ḓo ni fha shango ni ḓo ḓilimela ni ḓo ḓifhaṱela dzinnḓu. Ndi uri zwoṱhe ni fanela u vha na sedza na zwe zwino khou ambiwa ndi uri hedzo dzinnḓu dza hone ni ḓo vha ni khou ya na golode tshelede kha bannga dza makhuwa. Ndi uri yeah so for me arali ndi khou humela murahu u tshi khou pfhi nda ndi khou ita ni nga 1994 of course ndi khou ri nda tshi vhona ngori hezwi zwithu zwine zwa khou itea a zwi nga ḓisi mbofholowo mara ro no ṱanganedza uri okay nango i songo ḓa mbofholowo hu na nḓila ine na nga ḓi tovha na khwinisa vhutshilo ha vhathu under the current arrangement. Mara problem ya vha ya uri havha vhaṅwe vhathu vha dzhena muvhusoni hu na vhaṅwe vhathu zwino vho no tou vha dzimbava dza vhukuma na wana uri tshelede i khou tswiwa muḓagasi a u tsha vha hone hu tshi pfhi load shedding i nga si fhele ngauri hu na vhaṅwe vhathu hu ni vho zwi vhonaho zwo uri arali ri tshi ita muḓagasi ri khou tou fhisa diesel ri khou ita tshelede. So ndi uri ni wana uri madzulo zwo uri maḓi a bve bombini ri vha tou delivera maḓi nga dzi water tankers. Mamaila a vha ri thome ri yo rengisa ri khou vhuya hei ya ndi mafhungo ane a vha ri a fhisa mthetshelesi wa Phalaphala FM kha ri thome ri yo rengisa ri tshi vhuya ri vhuya ri tshi isa phanḓa. TV licenses kawapadere yavo vaite changuko kavadhirikisero kurerutsa kuchiro wavo ngachimbironzwa dziri kawebsite ya TV licenses rokwiripata tsireledzo yashu ngaushumisa nzira ya mbadalo ya ivory 3D nakunorangura zvitodombedzwa zvaakaunti yavo kutora kugandisa naudownloada chitatamende ngarudaro chaTV license vakonozoda thuso malugana naakaunti nathuso yazvatekiniki kawebsite
zwine zwo ita uri zwithu zwi leluwe lwa ndi tshumelo ya vhudisa i sina vhuleme zwino ya u fhindula vhashumi vhoṱhe vha re na mbudziso nga nḓila i ṱavhanyedzaho nahone i no fusha ndi nḓila ya khwinesa ya tshihadu ya u wana thuso ine vha i ṱoḓa vha sa lembilu kha vha dzhie liga zwino vha ḓiphine nga mbuyelo dza tshumelo ntswa dzi re kha website ya TV licenses kha vha dalele www.tvlic.co.za namusi TV licenses kha vha zwi itele mbuyelo ya ndeme. nango ndi mbeka mishumo ya Rodigeda vana Miss P na musi ro dzula navho Khathu Mamaila vhane vha vhori vho ṅwala mafhungo kana ndira mafhungo vhe vha thoma muṅwala ri tshi kha ḓivha kha muvhuso wa tshiṱalula na zwino musi hoyu muvhuso wo no vha kha democracy hune vhone vhane vha tshi zwi amba vha ri ha Miss P democracy yone ngafhi ri a vulela na vhathetshelesi vha Phalaphala FM uri vha vha vhuse dzimbudziso ndi khou vhona mbudziso hafhanoni ine ya khou bva kha mbuyelo Beni Lutombo a re nda Miss P vho Mamaila ndi ngafhi he vha vhiga hone kana u ṅwala hone vha pfa vha tshi nga hafho zwo vha konḓela kana u vhea vhutshilo havho khomboni vhukuma vho vha vha sa shavhi uri vha nga farwa kana vha ṱangana na khombo zwine zwi vha mushumoni wavho a thiri wo se ḓivha amba uri ndo vha ndo no train wano wa ḽisole zwino o ḽisole vho nga si tu shavha ngo to ralo mara kha zwa vhukuma vho ho vha na tshifhinga tshe zwo vha zwi tshi vhonala zwi tshi ofhisa u ita miṅwe mishumo mara lufuno lwo nyago u ṅwala ngoho lwa vha lone lune lwa ri motivate uri ri dzhene fhethu hune a vhonala tshi nga u dangerous like zwiḽa zwine nda khou amba zwa dzi hostel vhathu vha tshi khou vhulawa zwa vhukuma ha sokou tambiwa ha khou tou vhulaiwa vhathu hu na tshifhinga tshe I mean MK yo to deploywa phalani ya to dzhia na shumisa na rocket propelled grenade u kwasha hostel ngauri yo vha ino tovha nndwa khulu it was a low intensity war oro vhathu vho no fhira 20,000 around that time yo vha nndwa khulu ndori vhathu vho lovha nga tshila tshifhinga vha fhira vhathu vho lovhaho hu tshi khou lwelwa mbofholo wo ya vhukuma ye yavha hu tshi khou lwelwa vhukati hu nndwa ya vhathu vhatswu na makhuwa so ngauri heyo yo vha i ya vhathu vhatswu kati ya vhathu no hafhaḽani ho vha tshi khou fa muthu zwa vhukuma it was dangerous it was very very dangerous mara ndi khou amba uri like ndi khou amba ndi tshi ri problem ndi tshi zwi vhona ndi vhona u nga ri a khou nyaga u pfhi ri tshi sala ri tshi khou pfhi okay uri hezwi zwi fhele ra vho hangwa uri ri khou lwela mini ra vho nga ri khou lwela mulalo and I think ndi yone u ya nga nṋe ndi yone script tsha mbo ḓi tshintsha hone muṅwe mulezi kho ndi no khou bva kha Lufuna Rabambani Peter ndi bva Masoko na Magoro ndi kombela vhudzisa uri navho Khathu Mamaila vana vhushakana na vhathu vha musanda wa Mamaila ha musanda vho khuluwani Mamaila na makhulu anga vho ava makhulu kuku vha no khou ri vho fhaṱa tshikolo vha bva haningei Mamaila Kulubethuni ndi vhathu vhathihi ri vhakololo hu tou vhona ri vhukololo vhu ambuwi ro na vhavenḓa ri si khou tou vha vhatsinda muṅwe khoyu ndi Pfunzo Bele wa Matriplets ari ndi bva Mbobodi ari mbuso yanga ndi ya uri ndi zwifhio zwe zwa vha zwi khaedu nahone vha zwi bva nga nḓila ḓe uri vha sa kone u tshila vha sa sale vha tshi khou tshila na eyo khaedu ngauri zwa songo leluwa u shuma nga tshenetshiḽa tshifhinga ndori okay I think tshiṅwe na tshiṅwe wo no tshi ita ri tonga kha ri si kone ya u goni so ni tshi vho vhuya hone ni vhona u nga ri zwi easy badi tshiṅwe na tshiṅwe na musi tsha tshi khou konḓa nga tshetsho tshifhinga no no fhira khatsho ni funa uri that was nothing so I think uri zwi ḓi ri fhaṱa u vha muthu wa strong uri vha muthu ane u bvisa vhundeṅwa because no tshila fhethu u konḓaho so ni vha muthu wa khwine ndi ni a kona u pfhela vhaṅwe vhathu vhuṱungu ngori a ni khou nyaga u vhonavho vhathu vha tshilavho nga nḓila ine yesu na vhana vhaṅwe vhathu vho tshila ngayo kha musi ngo tou pfufhifhadza nda ndo vhusa mbuso ya uri vho sumbedza zwa uri nga tshila tshifhinga vhaswa vha hone kutshilo kone kwa kwo fhambana kha musi nda ndi khou ḓo ḓivha uri riṋe vha zwino vhundeṅwa vhune vhathu vhanzhi nga maanḓesa vhathu vho tshila nga musalauḽa vha sumbedza uri riṋe ri na vhundeṅwa nga maanḓa a zwi khou bva kha uri kha musi a ri ngo kona u tou zwi tshila zwa zwi khou itea ngei murahu a zwi khou bva kha uri a ri ngo zwi vhona ri sokou tou zwi pfha uri kani kha musi ara ri vhe ro zwi tshila
zwa tshi ḓo leluwa nyana uri ri kone u tou futela kha musi na kha zwa tshikolo na kha zwiṅwe zwithu zwa vhutshilo? No, I think thaidzo ya democracy yo vha ya uri ro fhedzisela ri khou amba nga maanḓa nga dzi pfanelo dza vhathu, pfanelo dza vhana, ha si tsha ambiwa nga vhuḓifhinduleli ha vhathu uri okay hedzi dzi pfanelo dzaṋo dzi tshimbila na vhuḓifhinduleli. Ndi uri ni wana uri vhathu vha ri vha tshi khou gwalaba vha thivha bada, ndi na sa ḓivhe uri zwino ini khou ḓi tshimbilela zwini kwama gai wo thivha bada. So now hezwi ndi tshi ri ndi sokou vhona u nga ri u amba nga dzi pfanelo zwi right, mara kha ri dovhe ri ambe na nga dzi vhuḓifhinduleli. Hu na zwithu zwinzhi zwine ndi vhona u nga ri zwo khakhea, ndi uri hanefha Johannesburg hafha ndi nga si nyaga u ya bungani ḽa hone, muthu u ḓo dzhena bungani a ita namba 2 a sa gwetshe. Ndi khou amba uri a zwi khou vha zwo nyaga mulayo, ndi uri iwe muthu so ndi uri nga nḓila ye nda vhona u nga ri a ri ḓifuni ngayo. So ni wana uri I mean ndi vhona wana khou sokou ambiwa hu na tshiḽa tshiṱori tsha ngeni Eastern Cape tsha vhana vho lovhelaho tavernini nga 3 ya matsheloni, uri ṅwana u khou ṱoḓa mini tavernini nga 3? Vho Mamaila vhone ri khou funa u vha vhidza kha mbekanyamushumo dzashu dza vhaswa. Nṋe ndi ta mbekanyamushumo ya vhaswa, vhone vha khou funa u dovha vha vhuya vha ḓe vha tou amba na vhaswa tshoṱhe. Miniti mivhili fhedzi ndi vha kha awara ya vhuṱahe, mutshilisi wa Phalaphala FM zwa zwino ri khou dzhena kha tshithu tshipisaho. Ndo vha vhudza vha tshi kha ḓi tou bva u swika uri na tshithu tshipisaho kha ino mbekanyamushumo ri vha ri tshi khou vha vhudzisa zwithu zwino fhisa nyana. Ndi khou ḓo ḓivha uri ndi sathu thoma vha vhusa mbuso ndi na clip hafho ne nda khou ṱoḓa u i tamba. Heyi clip i tshi fhela u tamba tshidulo hetshi tsho fhisa tshi khou thoma mbuso kha heyi clip, ndi khou ḓo uri vha thetshelese. Khathu Mamaila ndi firstborn yavho the late Swela Gladys Mamaila. Khathu ndi muthu ane u a funa nga mbilu yawe yoṱhe a sa sedzi uri ndi muthu o tou itisa haniho. U dovha futhi a thusa vhathu vhanzhi nga maanḓa a sa khou expecta anything in return. A dovha hafhu a vha overprotective kha vhathu vhane vha vha tsinisa naye. Pfhi vhone vha overprotective vha tsireledzesesa nga maanḓesa hoyu ndi wa khaladzi. Ndi khou ḓo ḓivha zwa uri vha vha tshi khou mu tsireledza kha mini? Ndi amba uri u nga si vhe wa tou dzhoina na vhusole u tshi khou nyaga u vhofholola shango wa balelwa u ṱhogomela vha re tsini. Bivhili ri funa wa hau vhunga u tshi ḓifuna. So kha zwa vhukuma ndi zwa uri I think muthu muṅwe na muṅwe no nḓivha wa zwi ḓa zwa uri ndi a ṱhogomela vhathu vhane vha vha tsini na nṋe nga maanḓa in any way possible. Mara thi vhoni uri vhathu ri fanela u tou tshimbila tshi ḓirwa khana. It's the right thing to do. Ndi amba uri u tou vhona uri ḽi shango ḽo no khakhea nga maanḓa line ni wana uri nṋe ndi vhuya nda ṅwala tshiṱori tsha vhathu vho no pfhi ndi dzi volunteers hu tshi pfhi vho ṱereka. U volunteer u ṱerekisani ngori hu tshi pfhi vho ṱerekela mihafhi a khou nyaga tshelede ngauri ro no ḓowela u ita zwithu nga nḓila ya khakheaho. So i serizani wana uri ri khoḓa khovhe uri i khou bambela maḓini i tshimbile nga u bambela. So u vha muthu u fanela u tou ralo, all of us must be like that. Ri fanela u ṱhogomela vhathu vhane vha vha tsini na riṋe, ri fanela u vha na empathy to vhathu vhane vha vha tsini na riṋe. A zwi ngo tou fanela u tou vha special trait uri inwi na dzi khaladzi kana ni na vhathu vhane vha vha tsini na ini ni fanela u vha zwi fanela u tou ralo. Khe iṅwe yo fhedzisela ri khou tea u vala na tshifhinga ri tshena luthihi vha ḓo ri farela mutshilisi wa Phalaphala FM. Vhone vha kha grade 11 u swika he vha ngalangala vha sa wanale u sa ḓivhi upfhi vha gai zwa fhedza miṅwaha mina. Malume vho David na namusi vha tshi vha vhudzisa vhone a vha ṱoḓi amba nga hazwo, ndi khou ḓo ḓivha zwa uri vha vha gai. No, ndi kha grade 12 ndi kha matric. Vha vha gai? No, ndo vha ndo ya hogoni. Ndi zwa mathata vha khou amba tshiri ndo vha ndo ya training Libya. Kha musi ngo tou pfufhifhadza a ri tshina tshifhinga na ri solo nga tsengededzi tsingana vha nga se muledze wari mini matshelo ri khou pembelela ḓuvha ḽa democracy? No, muledza une nda nga u sia ndi zwa uri ḓuvha ḽa matshelo ndi ḓuvha ḽa vhuṱhogwa nga maanḓa line ra fanela u ḽi shumisa u ḓivha uri a ḽi ngo ḓa mahala. Hu na vhathu vho lovhaho vha tshi khou lwela heḽi ḓuvha ḽa matshelo uri vhathu vha vhofholowe. So mulaedza wanga ndi uri kha ri vhe responsible sa vhathu
ri zwi ḓivhe zwa Kha ri vhe uri na vhuḓifhinduleli. kha ri vhe na vhuḓifhinduleli uri ri zwi ḓivhe zwa uri hu na vhathu vho lovhaho vha tshi khou lovhela heḽi ḓuvha ḽa matshelo na zwa uri havha vha re nazwo ndi zwi nga vha zwithu zwavhuḓi nga maanḓa arali ra gudavho u fha vhaṅwe uri ri fhungudze hovhu vhuvhava ha vha hone hune na wana uri vhathu vho fhelelwa nga fulufhelo madzuloni zwa uri vha takalele mbofholo ya matshelo vha vha kuhumbula zwa uri a ri na zwiḽiwa a ri na mishumo na wana uri muthu a kone u vhudza uri hu tshi pfhi ri pembele ri khou pfhi ri pembelele mini so ndi khou amba uri mulaedza une nda vha nawo ndi zwa uri shango ḽashu ḽi a kona uri roṱhe ri nga tshila zwavhuḓi arali tshi nga kona u kovhavho zwiṱukuṱuku zwine nda vha nazwo na vhaṅwe. Vho Mamaila ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tsha vha ḓuvha na madekwana vhuḓi. Ndo livhuwa Miss P na vhathetshelesi. Khizwo mthetshelesi wa Phalaphala FM mbekanyamushumo tshi swika magumoni ngorali ndi khou livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o ṱalelaho no thetshelesa u bva kha Jones na Tshipise mubveledzi wa ino mbekanyamushumo na Miss P kha vhe madekwana vhuḓi But Nongwa, what's it? Can you switch this thing off? Can you switch it off?